aha hacurujwe imigambi myinshi idasanzwe, hakaba imuhira ku myinshi mu mitwe y'inyeshyamba ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaga 200. Gusa nubwo hacurujwe myinshi mu migambi mibisha, iyo ugeze mu majyaruguru y'iri shyamba nibwo umenya neza yuko ahubwo hanitwa muri paradizo bitewe n'ibyo amaso yawe itakwereka. Icyo gihe uhita ubona inyamaswa ziteye imbabazi kandi nziza cyane zidasangwa ahandi hantu ahari hose mu isi, ibimera byiza by'ubwoko bwinshi nabyo byihariweho n'iri shyamba, imisozi, ibishanga, imigezi ndetse n'ibindi byinshi byihariweho n'iri shyamba ubwaryo. Ishyamba ry'imvura cyangwa ishyamba kimeza rya Congo, Congo Rainforest. Iri ni ryo shyamba rya mbere ry'amayobera kandi ritinyitse kurusha ayandi mu isi yose. Niryo shyamba kandi rya kabiri mu bunini mu isi nyuma y'ishyamba rya Amazon. Aha ni ubuturo ku bamwe bakaba n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bikakaye bikozwe mu magufwa y'abapfuye. Aha ni imuhira ku mamiliyari y'ibinyabuzima bidasanzwe ndetse umuntu atatinya kuvuga yuko ari n'iby'amayobera. Nyuma twari ingagi nini cyane kurusha izindi mu isi, ingagi z'ibikoko zizwiho kwitwa King Kong. Ishyamba risangwamo ibinyabuzima byinshi by'amayobera abenshi bageranya n'imizimu, imyuka mibi cyangwa se ahubwo abadayimoni. Muri iri shyamba habamo ibiti bidasanzwe ndetse bifite agaciro kayingayinga ka zahabu. Iki giti cyitwa Formosia. Igiti kimwe gusa cya Formosia kibarirwa agaciro k'amadolari 50,000. Aya ni miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri shyamba rya Kongo rikora ku bihugu bitandatu, harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifiteho igice cya 60%, hakaza Congo Brazzaville, Cameroon, Gabon, Centrafrica ndetse n'igihugu cya Guinea Equatorial. Iri shyamba ni rinini cyane rikaba rifite ubuso bwa kilometero kare 1,780,000, maze bigahita byumvikanisha yuko iri shyamba ubwaryo mu bunini rikubye u Rwanda inshuro zisaga 67. Hatuyemo ibihumbi byinshi by'amoko adasanzwe y'abasangwa butaka bahabaye kuva mu myaka 1000 ishize. Icyo gihe basekuruza bakaba barimukiye muri iri shyamba kugira ngo bakomeze ubuzima batungwa no guhinga ndetse no guhiga. Byongeraho nuko aba bantu biziritse ku mico ya kera ku buryo badashaka no kumva yuko hari abandi bantu babaho, ahubwo bazi yuko aribo babaho bonyine ndetse nta n'ubwo iterambere barize. Marvin Ninge. Muri iki kiganiro kidasanzwe tugiye kugaruka ku ishyamba ry'inzitane rya Congo, Congo Rainforest, riberamo byinshi bidasanzwe, hanavugwamo ubupfumu n'ubucuraguzi ubwabwo. Icyo usabwa wowe ni ukureba iki kiganiro kugeza ku musozo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Marvin Daily Official, ibuka gukora subscribe ndetse kandi no kunzogera maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza mu ishyamba risangwamo iby'agaciro karemano kurusha ahandi hantu ahariho hose habayeho. Murakaza neza mu buturo bw'inyamaswa zidasanzwe harimo inziza n'imbi. Ni ishyamba rifite ubwiza buhambaye bwiganje mu ibara ry'icyatsi kibisi, birigira nk'inyanja y'icyatsi kibisi mu mboni y'umuntu uri kurirebera hejuru mu kirere. Iri shyamba ubwaryo rirekura umwuka upima toni zisaga biliyoni 30 wo mu bwoko bwa carbone, ukaba ari umwuka ugira akamaro gakomeye mu kugabanya ubushyuhe bwo mu kirere. Ibaze noneho ubushyuhe busangwa muri Afurika iyo haza kuba hatabaho iyi gaze ya carbone uko byari kugenda. Ibyo rero bituma iri shyamba ryitwa ibihaha bya Afurika kubera aka kamaro gakomeye karyo. Ese ko n'ahandi hirya no hino mu isi haba amashyamba meza atandukanye, ni iki kidasanzwe kuri iri shyamba ubwaryo bituma rihinduka iryihariye? Muri iri shyamba rya Kongo hari amatwari y'ingagi ahitwa Virunga National Park, akaba mu cyerekezo cy'uburasirazuba bw'iri shyamba. Aha niho house ari imuhira ku ngagi zo mu bwoko bwa Silverback no mu myaka isaga 1000 ishize. Nibwo rero abasekuruza bizi ingagi bagize ahangaha bakabona hari ubuzima bwiza maze bagahitamo kuhatura. Izi ngagi ndetse n'izindi ngagi zo mu bundi bwoko butandukanye muri rusange zikunze gusangwa mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba kurusha ahandi hantu ahariho hose mu isi. Mu bihugu rero byo muri Afurika y'Iburasirazuba bisangwamo ingagi muri rusange harimo n'igihugu cy'u Rwanda muri parike y'Ibirunga. Gusa izi ngagi zo muri Kongo igituma zihariye kurusha izindi ngagi zo mu isi ni ubunini bwazo budasanzwe. Izi ngagi ziba zifite ubunini buhambaye, zikaba zishobora kugeza ku buremere bw'ibiro 200. Ubuzima bwazo zinezezwa no kuba mu matsinda, aho mu itsinda ryazo rimwe ushobora gusangamo ingagi zigera kuri 30. Urukundo rwazo rero rutuma buri imwe bayitaye ku zindi kurusha nuko yakwitaho ubwayo. Izi ngagi za Silverback kugira ngo zitumaneho rero zikoresha amarenga ndetse n'amajwi, byaba ngombwa zigakoresha n'ibimenyetso by'umubiri. Ubuzima bw'izi ngagi rero zibeshwaho no kurya ibimera bitandukanye birimo imigano, amababi y'ibiti, imizi y'ibiti, imbuto ndetse n'udukoko tugenda ku biti no ku butaka. Itsinda ry'izi ngagi rero buri munsi riba rishobora kugenda hagati ya metero 500 ndetse n'ikilometero zishakisha ibyo zirya, cyane yuko zinarya cyane kuko buri ngagi bishobora kurya ibiro 40 ku munsi. Raporo y'imiryango mpuzamahanga yita ku bidukikije ivuga yuko muri ishyamba rya Kongo ingagi ziyongera umunsi ku munsi, aho buri mwaka ziba zishobora kwiyongeraho 3%. Ubu ku munsi wa none muri iri shyamba hari ingagi zisaga 1000.
Hagati mu ishyamba hari abavandimwe b'izi ngagi kandi b'abantu, chimpanzee, inguge. Izi nyamaswa ubwazo nazo bivugwa yuko mu myaka amamiliyoni ishize arizo zahindutse zigahinduka ikiremwa muntu. Uko niko siyansi bivuga, ubwo nawe ufite uko ubyemera ku giti cyawe. Izi nyamaswa zigira ubwenge bwinshi ndetse zikagira n'ubushobozi buhambaye bwo kurira ibiti. Ibaze yuko n'ibirenge byazo biba bimeze nk'ibiganza ku buryo ziba zibasha kubifatisha ibintu. Bitandukanye n'abavandimwe bazo twagarutseho ari b'ingagi, inguge ziba zikunda kwibera mu biti kurusha ku butaka, akaba ari imico zihuje n'inkende. Inguge nazo zigira umuyobozi wazo nk'uko abantu babigenza. Umuyobozi w'inguge muri iri shyamba rero abazwi neza kandi imbaraga n'ubushobozi bwe bidashidikanywaho n'izindi nguge zose zo muri iri shyamba ayoboye. Ni umuyobozi w'inguge ziba zihitiyemo ubwazo. Uwo muyobozi akaba yitwa alpha male. Mu nshingano zikomeye uyu muyobozi aba afite haba harimo no gutuma umubano w'inguge zose ukomeza kuba mwiza. Izi nguge mu buzima bwazo ziri udusimba twitwa termites tugendagenda mu biti, bityo rero niyo byagoranye kutugeraho inguge zica amashami y'ibiti zikayifashisha, ariko zikaba zigomba kudukurayo. Si ibyo gusa, izi nguge ziba zifite ubwenge bwo gufata amababi y'ibiti zikayifashisha zidaha amazi zikayanywa, ubundi zikagira n'ubundi bwenge bwo gukoresha amabuye zicukura ibimera bitandukanye bimerera munsi y'ubutaka. Muri rusange izi nguge zirya ibimera, zikarya n'imbuto, ariko zikarya n'utunyamaswa dusanzwe turimo udukende duto, udukwavu ndetse n'utuguruwe dutoya tugenda muri iri shyamba. Muri iri shyamba ry'inzitane rya Kongo mu gice cy'uburasirazuba hari umugezi utembamo urusha indi yose yo mu isi uburebure mu bujyakuzimu. Ukaba ari umugezi ufite uburebure kumanuka hasi metero zisaga 220. Uwo mugezi ni umugezi wa Congo River, mu gace k'inyamaswa zihariye kurusha izindi. Uyu mugezi wa Kongo utemba ahitwa Kisangani, ukaba ari wo mugezi muremure muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, hamwe n'uburebure bwa kilometero 4700. Uyu mugezi ndetse n'inkengero zawo ni imuyira ku nyamaswa nyinshi z'amoko atandukanye nk'ibikururanda, ibitaruka birimo ibikeri n'imitubu, ndetse n'inyoni z'ubwoko butandukanye budasanzwe zimaze ibinyejana by'imyaka zituye aha hantu. Kimwe mu biremwa byiza bitangaje biba aha ngaha harimo inyoni idasanzwe yitwa shoebill. Ni inyoni ifite ubwiza bugaragarira amaso, ikaba n'imwe mu nyoni nini cyane z'impigi ziteye ubwoba kurusha izindi ku mugabane wa Afurika. Iyi nyoni yihagaze iba ifite uburebure bwa metero 1 na santimetero 40, biyigira imwe mu nyoni za mbere nini mu isi. Impamvu iyi nyoni yitwa shoebill ni uko ifite ibirenge bimeze nk'inkweto biyifasha kogoga mu mazi mu buryo buyoroheye. Imwe mu myitwarire y'izi nyoni idasanzwe ni uko ziba zifite ubushobozi bwo kwihangana cyane, kuko ishobora guhagarara ahantu isaha yose itegereje yuko hari umuhigo uza kuhanyura maze ikaza kuwufata. Izindi nyoni zirya amafi, ibikeri ndetse n'imitubu, ariko kandi zikarya n'utunyamasyo ndetse n'inzoka. Mu ishyamba rya Kongo inyoni za shoebill zihaba zisaga 5000, ariko zigira inzitizi zitandukanye zirimo nk'itemwa ry'ibiti byo muri iri shyamba izi nyoni ziba zituyemo, ndetse no kuba ziba zihigwa n'abahigi batandukanye baba bashaka kujya kuzigurisha. Mu gace uyu mugezi wa Kongo uherereyemo hari utundi tunyamaswa twinshi dutandukanye dukunda kuhanywera amazi. Hari akitwa okapi. Okapi ni utunyamaswa tudasanzwe tw'indyabyatsi tujya gusa n'imparage. Muri ya mabara yayo y'umweru n'umukara yinyuranyamo, ariko two tukaba dufite iryo bara ku maguru gusa, ahandi tukaba dufite ibara rijya gusa n'ikigina. Utu tunyamaswa usibye kurisha ibyatsi turya n'imbuto ndetse n'amababi y'ibiti, ariko utu tunyamaswa tukanezerwa cyane turi kuri gata ndetse tunarya ibumba ryo mu bishanga bitandukanye byo mu ishyamba rya Kongo. Izindi nyamaswa z'indyabyatsi rero, utu tunyamaswa twa okapi dukunda guhura n'ibizazane bitandukanye birimo guhigwa n'inyamaswa z'injangwe nini zirimo intare, ingwe ndetse n'izindi ziba muri iri shyamba rya Kongo. Mu gace k'uburengerazuba bw'ishyamba rya Kongo habarizwa inyoni yitwa gasuku y'inyekongo, Congo Grey Parrot, hamwe n'umubare uri hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 10 uzisigaye mu burengerazuba bw'iri shyamba. Congo Grey Parrots nazo ni inyoni zidasanzwe kandi zikagira n'ubwiza bwihariye kurenza nyinshi mu nyamaswa zose ziba muri iri shyamba. Ikindi kandi izi nyoni zitwa Congo Grey Parrots ni inyaryenge cyane kurusha nyinshi mu nyamaswa. Ni inyamaswa zifite intekerezo zibuka ku buryo buhambaye kurusha izindi nyamaswa. Mu buzima bwazo izi nyoni za Grey Parrots zirya imbuto, ibinyampeke ndetse zikanywa n'amazi y'ibishanga byo muri Kongo. Ariko igitangaje cyane kurusha ibindi ni uko izi nyoni zihinga ubwazo imbuto zigakura zikera maze n'ubundi zikazazirya. Bitewe n'uko mu bishanga inyamaswa zikunda kuhanyura zihakandagira ziba zimeze nk'iziri kuhahinga. Bityo rero kubera ubutaka bwaho buba bworoshye, izi nyoni zihita zibibyaza umusaruro zigaca imbuto zirekurira muri ubwo butaka, maze bwa butaka bwiza bwo mu gishanga nabwo bukazikundira imbuto zikera. Muri ishyamba rya Kongo habamo indi nyamaswa itangaje, imvubu yitwa Pygmy hippopotamus.
kuba ari imvubu ubwabyo ntabwo ari ibintu bitangaje kubera yuko mu mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi hirya no hino mu isi n'ubundi haba izindi mvubu, ariko imvubu zo muri ubu bwoko zo ziba zihariye mu miterere yazo kubera yuko ntabwo zijya zikura ku rugero nk'urw'izindi mvubu kandi zikagira uruhu runyerera cyane. Pygmy hippopotamus bifite ubushobozi bwo kwibira munsi y'amazi ikahamara iminota irenga 5 yose bitarasaba yuko ihumeka. Mu buzima busanzwe bwazo izi mvubu ntabwo zirya ibyoga nyanja, ahubwo ziva mu mazi ubundi zikajya kwirira imbuto, zikarisha ibyatsi ndetse n'ibindi bimera byose. Gusa zikagira umwihariko wo kurya cyane ugereranyije n'ukuntu ziba zingana kubera yuko imvubu imwe yo muri ubu bwoko iba ishobora kurya ibiro bigera kuri 70. Zigira amahirwe yo kubaho imyaka myinshi cyane kubera yuko Pygmy hippopotamus iba ishobora kuramba imyaka igera kuri 50 mu gihe nta kintu gihuye nayo ngo kiyice. Nimba hari amashyamba mu isi yakunze kugira umwihariko wo kugira ibiti birebire cyane, ntabwo yarusha ishyamba rya Kongo. Mu ishyamba rya Kongo kubera ukuntu ari ry'inzitane usangamo ibiti birebire cyane biba bishobora kurenza metero 50. Ni hahandi nyine buri giti kirwanirira ngo kibeho, ari nayo mpamvu kirwana n'ubuzima kigakura kikaba kirekire cyane kirimo kirahiga imirasire y'izuba kubera yuko ibindi biti biba biri kugerageza kuyigitanga. Muri ibi biti birebire byo muri iri shyamba rero habamo izindi nkende zitangaje, inkende ziba zisa amabara y'umweru n'umukara. Ni inkende zitwa iz'inya-Angola kubera yuko mu gihugu cya Angola niho hantu hambere zagaragaye mu isi, Angolan colobus monkeys. Izi nkende imibereho yazo itandukanye n'izindi nkende zo hirya no hino mu isi kubera yuko izindi nkende zishimishwa cyane no kubaho mu gihiriri, gusa izi ngizi ntabwo ariko ziteye kubera yuko ziba ziberaho mu muryango umwe gusa, nta yindi nkende n'imwe yivanze mu buzima bwazo. Nk'izindi nkende nazo ziba mu biti cyane, ariko iyo bisabye kujya ku butaka kubera yuko zizi yuko habaho ibizazane byinshi, inkende y'ingabo nk'umurinzi w'umuryango n'imanuka. Byaba ngombwa yuko n'umuryango wayo umanuka, ikaba igomba kubanza kureba ndetse ikamenya neza yuko nta kibazo na kimwe gihari cyahungabanya umuryango wayo, nibwo zihera ko zikamanuka wenda mu gihe ziba zigiye kunywa nk'amazi. Buri wese ugeze mu majyaruguru y'ishyamba rya Kongo mu biti byaho atangazwa no kubona inyamaswa yitwa mandrill. Ni inkende y'agatangaza, nta gushidikanya mandrill ni imwe mu nkende za mbere nini mu isi kandi ntibibuza kurira ibiti neza nk'uko izindi nkende ngenzi zayo zibigenza. Gusa kuba nini cyane wenda ntabwo ari byo bintu bitangaje cyane, ahubwo ni amabara yayo meza anyuranyemo bitangaza buri muntu wese ushobora kuyireba. Inkende uburebure bwayo waba ushobora kugera kuri metero 1, bimeze nk'ibidashoboka ku yindi nkende iyo ari yo yose. Mu ishyamba ry'inzitane rya Kongo rero izi nkende za mandrill zifatwa nk'umwihariko waho kubera yuko ariho hantu zigaragara kurusha ahandi mu isi. Inkende za mandrill ni inkende zigira umwihariko utangaje wo gukunda kubaho mu gihiriri kubera yuko itsinda rimwe ryazo ushobora kwisangamo inkende ziri hagati ya 200 ndetse n'igihumbi zose zacumbye urugomo. Gusa iyo mandrill ziri mu matsinda muri ubu buryo ziba ziganjemo iz'ingabo mu rwego rwo kugira ngo zirinde umutekano wazo. Izi nkende rero ibi byose zibikora kubera urukundo ruri hagati yazo, ariko nanone kugira ngo zigire umutekano uhagije. Ibaze nayo hagize inyamaswa yibeshya ikazigeramo zigera ku 1000, ibikoze yabyicuza. Mu burasirazuba bw'ishyamba rya Kongo hari imisozi myiza cyane, imisozi ya Rwenzori. Ni imisozi iherereye mu burasirazuba bw'iri shyamba ahana imbibi n'igihugu cya Uganda. Muri iki cyanya cy'imisozi ya Rwenzori hari uburebure bwa kilometero 120 zose. Ibi ngibi bishyira imisozi ya Rwenzori ku mwanya wa 3 mu misozi migari cyane kurusha indi yose muri Afurika. Aha rero ni mu matware y'inyamaswa itangaje ya El Monkey. Ni inyamaswa bivugwa yuko ariyo nyamaswa imaze imyaka myinshi cyane kurusha indi yose mu ishyamba rya Kongo. Ubushakashatsi buvuga yuko izi nkende za El Monkey zimaze imyaka igera kuri 2 miliyoni ziri ku isi. Iyi misozi ya Rwenzori rero hafi yayo hari ibishanga byiza, ari nabyo bituriye utunyamaswa twiza dutangaje. Aka kanyamaswa kitwa sitatunga, utunyamaswa two mu muryango w'izitwa antelope, utunyamaswa duto cyane tw'uturya byatsi turi mu zizi kwiruka cyane kurusha izindi. Utu tunyamaswa dukunda cyane ahantu hari amazi, ari nayo mpamvu dukunda cyane kwibera mu bishanga biherereye muri iyi misozi ya Rwenzori. Impamvu sitatunga zikunda kwibera cyane mu bishanga no kubera yuko zikunda kunywa amazi cyane, ariko nanone zigakunda no koga. Utu tunyamaswa rero tugira amaguru maremare cyane kurusha uko tungana, nabyo birimo bituma dukunda cyane ahantu hari amazi. Natwo nk'izindi nyamaswa z'indya byatsi rero duhora duhigwa n'inyamaswa nini z'impigi. Gusa amaguru yatwo maremare cyane yifitemo ubushobozi buhambaye bwo kumenya nimba hafi aho ngaho hari inyamaswa y'inka zigiye kuza kuduhiga. Ibyo rero bituma inyamaswa yose y'inka zigiye kuza guhiga utu tunyamaswa tuhita tubimenya hakiri kare maze tugahunga. Ese mu nyamaswa zose twagarutseho wakunze iyihe kurusha izindi? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Gusa inyamaswa cyo kintu cya mbere cyihariye kuri iri shyamba kubera yuko tugiye no kugaruka ku biti bidasanzwe kandi bihenze kurusha ibindi.
Ikiganiro rero kirajya no gusoza twagarutse ku moko menshi adasanzwe biberaho bakunda cyane umuco wa ba sekuruza nk'uburaguzi, ubucuraguzi, amarozi, gusenga abakurambere ndetse n'ibindi. Gusa mbere yuko dukomeza iki kiganiro turakwibutsa gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Ibyinshi mu biti bihambaye byo muri iri shyamba rero biba bifite agaciro kajya kumera nk'akazabu. Urugero, igiti cya muvura ni igiti kizwi cyane muri Afurika yose kubera yuko ni ibiti bikunze gukoreshwa cyane no mu miyoboro y'amashanyarazi. Usanga hirya no hino muri Afurika ibiti bya muvura bigurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikifashishwa mu gukora imiyoboro y'amashanyarazi kubera yuko biba bizwi neza yuko ibi biti bikomeye cyane ku buryo bishobora kumara n'imyaka igera kuri 50 kandi bigihagaze. Gusa nubwo ibiti byamamaye mu mugabane wose wa Afurika ntabwo bivuze yuko ari byo bihenda cyane kurusha ibindi muri iri shyamba rya Kongo. Tone y'ibiti bya muvura bifite agaciro kari hagati ya miliyoni 8 ndetse n'icumi z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero ni nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ibindi biti biri muri iri shyamba. Ibiti bya Afromosia ni ibiti byitwa African teak kubera yuko n'ubundi bisangwa ku mugabane wa Afurika gusa muri iri shyamba rya Kongo. Ubwo niba wumva mvuga ko ryitwa ishyamba rya Kongo niwumve yuko buri kimwe cyose ndavuga giherereye muri iri shyamba mu gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera yuko n'ubundi rikora ku bihugu bitandatu. Bityo rero igihugu icyo ari cyo cyose gikora kuri iri shyamba nyine gifite ibice byacyo n'amatware yacyo n'ubundi biherereyemo ibintu byacyo. Ibiti bya Afromosia bitemwa muri iri shyamba rya Kongo bikoherezwa cyane ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika kugira ngo bikorwemo ibintu bihambaye kandi bihenze birimo briefcase, ibikoresho by'imiziki nka piano, gitari, violin ndetse n'ibindi. Si ibyo gusa, ibi biti bikorwamo ibindi bintu bitandukanye birimo inzugi zihambaye kandi zihenze. Ni na kenshi cyane ibi biti bishyirwa mu modoka imbere. Itangaje nuko ibi biti biri ku mugabane wa Afurika ariko bidakoreshwa n'Abanyafurika ubwabo ahubwo bikoreshwa n'abanyamahanga. Kugira ngo uvuge iki giti kiba gihambaye, ameza amwe yonyine yakozwe muri iki giti abashobora kugura miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Igiti kimwe cy'ubu bwoko kiba gishobora gukura kikazamuka kikagera ku burebure bwa metero 60 ndetse kikaba cyagira n'umubyimba munini cyane ushobora kugira umuzenguruko wa metero 2. Ibaze ko igiti kimwe gusa cy'ubu bwoko bwa Afromosia kiba gishobora kugira uburemere bwa toni. Uru rero ni urugendo rw'imyaka iri hagati ya 50 n'ijana igiti kigikura kandi kitararekera. Bityo rero kubera imiterere y'ibi biti ndetse no gukomera kwabyo hakiyongeraho n'igihe kinini bitwara mu gihe ibi biti biri gukura bita byumvikanisha uburyo ari ibiti by'agaciro cyane. Igiti kimwe cy'ubwoko bwa Afromosia gishobora kubarirwa agaciro k'amadolari 50,000. Aya ngaya nagera kuri miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda ku giti kimwe cyonyine cya Afromosia. Sapel nabyo ni ibiti birebire cyane biba bishobora kugera ku burebure bwa metero 60. Ibi ni ibiti bikura cyane birimo birahigura umuriro rw'izuba cyane cyane yuko iri shyamba nyine ari ry'inzitane, bityo rero kiba kigomba kwirwanaho. Ibiti bya Sapel bifite agaciro gambaye cyane kubera yuko birajyanwa bigakorwamo ibikoresho bitandukanye by'umuziki. Ibyo ngibyo ni nka piano, gitari, violin, drumsticks ndetse n'ibindi byinshi. Ibiti bya Sapel bikenerwa cyane kandi bikorezwa cyane mu gihugu cy'Ubushinwa kurusha ahandi hantu ahariho hose mu isi kubera yuko aribo bakunda kubikoresha. Buri mwaka Ubushinwa bwinjiza mu gihugu ibiti by'ubu bwoko bifite agaciro ka biliyoni 3 z'amadolari ya Amerika. Ibaze ko igiti kimwe gusa cyo mu bwoko bwa Sapel kiba gishobora kubarirwa agaciro ka miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Mowabi ni ibiti bishobora gukura cyane nabyo bikagira mu bushorishori kubera ko nabyo bikura bikagira kuri metero zaga 50 z'uburebure. Ibindi biti bihenda cyane ariko bikagira n'umumaro uhambaye cyane n'ubundi nk'ibiti twagarutseho. Aho bibera gatangaza mu bwoko bw'ibiti bwifashishwa mu gukora ibirungo bihambaye cyane by'ubwiza bw'abagore, hakavamo za parfum, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi byinshi byose bijyanye n'ubwiza. Si ibyo gusa, ibi biti iyo biri gukura cyane bigera mu bushorishori ntabwo biba biri kwerera ubusa kubera ko bivaho n'imbuto nziza cyane ziryoha kandi zivamo n'imitobe ihambaye. Ibi biti bya Mowabi bisangwa cyane mu gice cy'uburengerazuba bw'ishyamba rya Kongo, bikaba binambukiranya imipaka ntibigiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa ahubwo bikagera no mu bihugu bya Kongo Brazzaville, Cameroon ndetse na Gabon. Igiti kimwe cya Mowabi kibarirwa agaciro k'amadolari hagati ya 370 na 400. Aya ngaya akaba ari amafaranga y'u Rwanda asaga 500. Muri ishyamba rya Kongo mu ntara zitandukanye zirimo Kasai, Kuala, Maindombe ndetse n'izindi zitandukanye, ni ahantu hatuye abaturage b'abasangwa butaka bahamaze ibinyejana byinshi by'imyaka kuva mu bihe bya kera. Aba bantu bari mu moko menshi atandukanye yiziritse ku mico yabo gakondo ndetse babayeho ubuzima nk'ubwo basekuruza bari babayemo mu myaka ya kera. Nta gihinduka na kimwe ndetse nta nubwo bitaye ku iterambere. Ibi rero bijyana no kugira imyizerere gakondo irimo ubucuraguzi, gukeza abakurambere, guterekera indi migenzo myinshi abenshi mu biki gihe biti ya sekibi.
Mu by'ukuri aba ni abantu batitaye na gato ku kumenya iterambere isi igezeho, nta nubwo baba babizi, kubera yuko ishyamba rya Kongo ni ishyamba rinini cyane hafi kungana n'umugabane wose. Ishyamba rikubye u Rwanda inshuro 67. Ntibishoboka yuko hari umuntu warigendamo n'amaguru ngo arirangize, ngo narangiza amenye ibibera hanze yaryo. Niyo mpamvu n'ubundi aba bantu baba batagera hanze yaryo ngo bamenye ibihabera. Muri aya moko y'abantu badasanzwe harimo ababantu, abamborero, ababaka, ababambuti, abayife ndetse n'abandi. Hari abitwa ababaka ndetse n'abambuti bakora imigenzo itandukanye irimo kuganira n'abakurambere cyangwa se icyo wakwita imyuka itagaragara. Iyo bari gukora iyi migenzo ni naho bamenyera icyo gukora icyo ari cyo cyose mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bityo rero aho niho abakurambere bababwirira icyo bagomba gukora, birimo no guhana abantu bakoze amakosa cyangwa se ibyaha bitandukanye. Ibi byose binyura mu bitwa spiritual healers, wagiranye n'abashumba. Abo ngabo nibo babategeka buri kimwe cyose bagomba gukora, kubera yuko bavuga yuko ari imana zabo zabivuze. Ubwo aba spiritual healers tabo wagiranye n'abapfumu. Barubahwa cyane kurusha undi muntu wari wese wo muri ubu bwoko, kubera yuko icyo bavuze cyose kiba kigomba kubahirizwa niyo baba bababeshya. Muri make y'ijambo ryose riva mu kanwa k'aba ba spiritual healers rifatwa nk'ubutumwa buvuye ku Mana. Mu babaka ndetse n'abambuti, umuntu wahemukiye wo mu bwoko bwabo cyangwa akaba yamubabaza ahanishwa igihano gikomeye cyane cyo kwicwa. Hari ubundi bwoko bw'abantu batandukanye batuye mu ishyamba rya Kongo, barimo abitwa Yaka, Bantu, Runda, Chokwe ndetse n'abandi benshi. Ayo moko ndetse n'abandi bose twavuze bakaba bahuriye ku kwizera imigenzo itandukanye ya gipfumu. Gusa iyi migenzo yabo ibitandukaniye ku tuntu duto duto bagenda bizera abandi batatwizera. Ariko nanone bahuriye ku buzima bwabo bwa buri munsi babeshwaho no guhiga inyamaswa zo mu ishyamba, zikaba amafunguro yabo ya buri munsi, muzazo nazo zikaba imyambaro yabo. Ishyamba rya Kongo rero nk'andi mashyamba menshi ari muri rya Amazone rifite ibibazo bitandukanye birimo gutemwa kw'ibiti, gushimuta inyamaswa ndetse n'ibindi, bituma umunsi ku munsi iri shyamba rijya mu gihombo. Gusa mu by'ukuri buri gihugu cya Afurika iri shyamba rigifitiye akamaro, kubera yuko ridahari umwuka waba ari muke mu kirere ndetse ubushyuhe ari bwinshi cyane. Hari ibindi byinshi cyane byihariye kuri iri shyamba rya Kongo tutavuze. Bityo rero niba ushaka ko twazakora igice cya kabiri kuri iri shyamba nk'uko twagarutse ku ishyamba rya Amazone mu bice byombi, nabwo wabigaragaza muri comment. Jyayo wandika uti igice cya kabiri. Jyewe nitwa Marvin, ndabakunda. Niba iki kiganiro wagikunze ibuka kugisangiza abandi kugira ngo nabo kibagereho. Komeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye ukanda kuri iyo video iri muri screen yawe.